siasa. Kindiki kithure ni athiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari nĩ ĩnyitĩtie mũthia arĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahũrana na itoi kana njakara cio itoi-inĩ iria ikoretwo ikĩagagia thayũ wa mũingĩ akĩaria mũthenya ũmũthĩ arĩ kaunti-inĩ ya Tana River. Kindiki nĩ atarĩtie kana nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ rĩu thirikari nĩ ĩrekereirie maabitha a mbirarũ a mwanya na arĩa megũtigĩrĩra atĩ nĩ mahĩtana na njakara cia ekinaĩ arĩa mathiĩte na mbere na gũthoga thayũ wa mũingĩ. Triza Wainaina nĩ aratarĩria. Kindiki niacemanĩte na atongoria na aikari a kaunti ya Tana River kuria mĩario-inĩ yake ahinyĩrĩirie atĩ thirikari nĩ ĩharĩirie kũhũrana na ũhagũku wa ugitiri gĩcigo-inĩ kĩu. We are going to deploy in this county special forces, elite units of the National Police Service and other national security organs here in Tana River. We are going to deploy the special forces, special units who are specially trained and equipped to deal with serious crimes, including terrorism and banditry. Neranĩire kuongerera abitha a ugitiri na ahonge ingĩ ta gĩthomo mwena ũcio nĩguo gũkinyanĩria motungata mũiganĩru kwĩ aikari. Tunaleta hapa afisa wa sub-county wa watoto, children's officer, afisa wa sub-county wa social services, afisa wa sub-county wa maswala ya kina mama na jinsia. Kwa hivyo kutoka sasa kwenda mbele, this is a fully fledged and operational sub-county. Vile vile kuanzia sasa kwenda mbele, wakati serikali ya Kenya inaajiri vijana wetu katika jeshi la taifa, katika jeshi la polisi wa kitaifa, katika idara zote za serikali kuu, ikiwemo walimu, ikiwemo afisa wa misitu, afisa wa idara zote za serikali. Kutoka sasa, hii hapa galedyertu itakuwa recruitment center kama sub-county zingine katika jamhuri yetu ya Kenya. Nĩatogeretie abitha a wĩigi ugitiri arĩa merutĩire mĩtũrĩre yao nĩguo akenya maikare na thayũ. Nichukue nafasi hii kutoa pole zangu na rambirambi kwa maafisa wetu wa usalama katika vitengo vya polisi ya taifa, vikosi vya polisi wa ziada ama NPRs, vikosi vya jeshi la ulinzi wa Kenya KDF, ambao wamepata bahati mbaya wakaumizwa na magaidi. Na mimi natoa shukrani za dhati kwa niaba ya serikali ya kwamba serikali na wananchi wa Kenya wanatambua kazi nzuri ya uzalendo, ya kujitolea ambao wanajeshi wetu na askari wetu wanatumikia taifa letu, na wengine wao wamepoteza maisha wakitulinda, wakilinda nchi yetu na kulinda wananchi wenzao. Onĩaugĩte atĩ abitha acio nĩ mekũheo mathaita ma kĩrĩu nĩguo mahote kũng'ethanĩra na itoi na athiĩ na mbere na kũmoria marute wĩra wao ũrĩa merĩgĩirwo nĩ bũrũri. Na wewe ofisa wa usalama, hiyo silaha umepewa sio ya umaridadi, hiyo silaha umepewa sio bakora, sio kijiti. Silaha hiyo ni ya kulinda maisha ya wananchi na kulinda maisha yako vile vile, jambazi asikuumize. Nĩoretie ndũrĩrĩ iria cikaraga gĩcigo-inĩ kĩu cikare na ũrũmwe na oria atongoria matigacũngĩre mũingĩ ĩndĩ marute wĩra wa kũmarehe hamwe na gũcaria ihonia cia maũndũ marĩa mangĩmakora. Na hii matatizo ya mipaka, watu na wananchi wa Tana River na viongozi wao wameonyesha ukomavu wa hali ya juu na wametulia na wameendelea kuambia serikali iwasaidia kusuluhisha ile shida bila kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao. I want to commend the leaders, the elders of Tana River County for maintaining peace, restraint, tranquility, even when provoked to react,
And I want to urge all communities in Tana River to live in harmony and peace. Ngirivotera Mwithingi TV, njitagwo Triza Wainaina. Thegio muno mundu gwitwo